بسم الله الرحمن الرحيم ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هم بمناسبت برای ما صالح چلی که میرواتنا تعزیوی هم تعزیوینه خدای تعالی رحمت خلیب که خدای تعالی مکانی که جنتی و خدای تعالی ابدی جنت خوی ابدی که نصیبی وی متوا ان شاء الله صالح ابی ما 25 سال از وی میدیتیه میناس کریه ilk ko me wî nas kir hinkî daha yaşê me jê re biçûk bû me wî nas kir evî însanê anîkayî di xizmeta İslamê da bû emirê xwe vî însanê temam kir xizmeta İslamê xizmeta Müslümana xizmeta dawa xwe da xizmeta dînê xwe da di 90 da wan rojê teng da wan rojê giran da wê mücadela giran da evî însanê anîkayî wê heyata xwe dikana wî hebû dikana wî qondera hebû dikana xwe dev ji dikana xwe berda Prikovan PKC dünema 90 ko yani te hakkı hayatı neden tüm Müslüman ki evcuvaka tamamı Müslümana jiber ve irişe wan jiber kuşteni wan jiber wan evki wan roje zor zahmet terka dikana oku gör şu dimale dama mücadele via 90 dest pekir eziyet ve zahmetiye via 90 dest pekir hatta ni iroji devam kir pişti vi مهاجرت اوی دست پیکر پشتی وی بازقی ظلم و وحشت پیکی و کشتن و اذیت پیکی پشتی وی اینجا اوی دولت دست پیکر 94 5 دا مهاجرت اوی محکومیت اوی دست پیکر و تی حیات کی تی ساجران مال هر دری لیدگریان جبونا وی بگرن جبونا کوی بکن işkence bakın, jbuna yibkin hapse tüsücü kabahat gibi iştine bu. Sonunda da 2000'de bir insan hayata girden 4-5 sala kişi epey işkence di işkence per grand ve döneme 2000'de di ev susuz yani sebepsiz suci bir kabahat bir insanı em tevzanın belaku Müslüman bu belaku hizmeteki İslamiyet kir o belaku jbuna dini Xuda umre feda kir bu ve eziyet ve meşakkat ve işkencanca devlet elekir. Dora 5 salada 2000'i hatta 2004'de 2005'e de hapse dama ve dönem zindan cidiyete pişti vi derket tisaji dava Xuda dava dini Xuda ve mücadele devam kert işte kuvveta yad zaten dönemeki hindik pişti vi nekhoşinavi dest pekir yani parek ev dosti ve nasi ko baskend ve nekhoşinavi ko jwan eziyeta hapse o jwan işkence gözaltıya da bine gözaltıya da jüve deri dest bekiriye o zaten kısa dönemik de bu hasiyak o hepatit B kezavavi tefkadan bu o jüve deri da tedavi bu pişti bir nakla keze bekir evji evnekir paşev ya kadar qalabte kanseri o le bu kanser vay dora haft 8 salada inca evkedik şine ve eziyeta ve nekhoşine ve evkedik şine ev nekhoşinavi em tev şahadın jibuna Xuda yani pre cara ko işi jibuna hizmet ki jibuna bray xu ziyaret ki jibuna taziye ki jibuna perse ki pre cara em buna şahad hevale vi dikkatin milli vi dahab dikkatin milli vi berentani hatta ni son nefes ve hatta pazar o berejim demale da tahammül ne dağıtı ki sekin pe ne dikkat nikar bu sekniya nikar bu mali tahammül kira nikar bu mali keleka sebiye xu pileka xu aile xu tahammül bikra o evkeke bikra net sekini sürekli de atiriya de evka Müslümana da bu o gayavi کو خدمت کی اسلامی مجادله کی اسلامی که اوی پریشانی کو آتی سر امت چاره کی جرا بکه و خدمت دیگر و sürekli جی حتی نسون عمره و حتی کو کته یوغم باغم خسته جی سکن پی نت کر هجاره لجی کی لتعزیه کی فرصه انسان کی مسلمان کی حواله کی عمره خو تبغ خدمت اسلامی دا در باز که بنا رضا خدا در باز کن ام تب شاهدن کوی انسانی جگنجیتی خو حتی وفات خو تمام عمر خوش بنا دین خدا جبنا خدمت خدا و جبنا سلامت امت مسلمان درباز کر هم تفجه راضی بم خدای تعالی غنی رحمت خو لیب که ویب که جنت خو
o metevali cennete le dora Peygamber aleyhisselam bicivine bine araki bi iman mecib ve bali ve mebgüne evdu. Huda Teala tsa rahma khuleke Huda khira ve tevamazim ke. Malum Salih abi ömrünün sonunda son 1-2 senedir hastalıklarla geçirmiş. Allah-u Teala inşallah ona bu hastalığı kefaret ve mükafat eder inşallah Teala. Salih abi ben tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla ömrünü davaya feda etmiş bir şahsiyetti. Yani kendi dünya hesabı diye bir şey yoktu. Sadece Allah davası için benim katkım ne olur? Bu hayatta ben ne katabilirim? Nasıl bir hizmet edebilirim? O çaba içerisindeydi. Bunun yanında bir dönem esnaflık yaptı o dönemlerde. Bizim medresemiz vardı malum. Maddi imkanları çok iyi olmamasına rağmen medreseye katkıları oluyordu. Talebelere desteği oluyordu. Bu da şunu bize gösteriyor ki Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi kendi yolunda mallarıyla ve canlarıyla fedakarlık edenler, feda edenler. Yani Salih abi her ikisi de kendine buluşturmuş. Malum bazı insanlar var canıyla hizmet eder. Bazı insanlar var malıyla hizmet eder. Salih abi her iki özelliği de kendine buluşturan, kendinden cem eden bir şahsiyetti. Bizim bu tür şahsiyetlere, gençlere, gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz vardır. Mutlaka bunları tanımaları gerekir. Hayatı daha geniş bir şekilde anlatmak lazım. İnşallah gelecek nesiller de onu örnek alıp bu şekilde numune bir hayat sürdürürler inşallah. Allah-u Teala ona rahmet etsin. Cennet-i Firdevsi ona mekan eylesin inşallah. Muhammed Salih Çelik davetçi ki ji fedakar dava tevhidi bu. Yek ji hevalê me kevn qedîm yek ji wan fitretkî pir paqij li serê hebû bi canê xwe bi malê xwe fedakar insankî bû zamanê xwe tev dida vê dava tewhîdî hakîqeten yani ez medrese mezunî me bi qasî wî asla min nikaru ez fedakarî bikim ew daha pir fedakar bû ji xwe ji berî yani vê hevaltiya me dawê berê da jî em cîranê hevê esnaf bûn bi farqînê ez manî fatûracî bûm ew jî giyim hazır giyim difrokt hevaltiya min û wî çêd bû em bi hevra dihatin İstanbolê me bi hevra metaê ticaretê dikirî min manî fatûra dikirî wî jî di qelema xwe da dikirî ji wê derê me xercî alem dikir di anî memleket difrokt exlaqê wî pir merd bû cesûr bû û îmana wî pir quwetlî bû yani qet'iyen tiştê ku emr û nehyê Xwedê çi hebû hawê ku jê re alimê heval digotin wî bê teqsîratî bê nuqsanî wan dianîcî û yekî dinê jî di vê nexweşîna hanê da jî yani emîn vî me hevala me di gıyaba wî de me digo ev zatê hanê yani zerrekî ji mirinê ku vay kanser bû malûmî we ye evê nexweşîna yani giran li serê bû ji teqwa wî ji sebra wî zerrekî asla xelêletiyê nedigihandêkê her şeyden önce bi hevalê xwe re sadık bû bi dava xwe re sadık bû sedaqet û ew însan yani adeta bi tabîrkî erebî dibên lazım û melzûm yani tamamlayıcı unsur bûn yani yek bê êdinê nedibû a ew qasa yani tedî ku dibe eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum yani di qarşî dijmin da gelekî bi şiddet bû û di nava hevala da jî yani pir bi merhemet bû û Xwedaya alemê me ji şefaeta wî
محروم نکه و خدا عالم و مرنا هانه گلوان و چیله و وان و آجیا کو کشاند حقیقتا تیرا بلکی اردی کی انسان هبو ویبتنه کشاند yani پر زیده کشاند ها اما اصلا وی د صبر وی دا تو کسی جه سقنتی ندی بالصبر بو ایجا افیاجی ده اثبات کرن که مطلقا افزات متقی انسان کی بو ترسا خدا پیرا هبو و حس کرنا دعوه جیرا هبو